Assalamu alaikum, bizim YouTube kanalımızın көрүүчүлөрү. Biz Kırgızstandabız. Sancar dostum, İsa dostum, Osman dostum geliatat. Ay bala. Так, 250 куб. Бул эмне? Ямма, Желмая, кийин KTX Хенгузу 300 кубой водяное охлаждениясы менен. Булар воздушной. Эс алууга жөнөдүк буюрса. Природа кантет? Бомбабы? Эс алууга. Шашлыклы бир эс алалычы. Туугандар, границадан жакшы өттүк. Биз российский паспортко доверенность жазып, праваны сурабайт экен. Паспортка доверенность болсо болду, өтүп кете берет экенсиздер. Биз кайсы границадан өттүңөр жазып атсыңар депсиңер. Чалдыбардан өттүк, Бишкекке бардык. Андан улай Кыргызстан Кызылкаяга келдик. Азыр биз поселок Чабайда турабыз. Чокусунда, жайлоосунда. Так. Bir братишка алып келатат. Ай бала. Өңгө салат. Зым болуп сайылып кой. Шүйүп келем деп ай. Келип азыр Кушкана жайлоосуна келдик. Мындай эс алгандан кийин туугандар, мага окшогон нерселерди до конца жок кылсак, салып кетсек, же күйгүзсөк до конца күйгүзүп өчүрүп койгон. Мына көрүнүш эмне? Бакалашка муну мал жейт, башка болот дегендей. Мына карагыла. Мына букту бердириптир. Эмес калыптыр. Тазалаш керек да. Бизге бирөө келип тазалап кетпейт. Ким эс алса, айланасын тазалап кетсе, сооп дагы болот дейт туугандар. Неприятно келип. Так, достор, мына мотоцикл сатылат экен. Баасы канча? 110-120 деп 90 миңге сатып бериши мүмкүн. Комплектациясы полный экен, 250 куб Желмай деген мотоцикл экен. Балансировочный бар окшойт, а? Бар экен. Дугасы бар экен, туманиттери бар экен. Колонка музыкалары бар экен. Держатели бар экен. Суу койгучу бар экен. Алыс жолдорго айдай бересиздер. Пульт автозапуск бар экен. Аваринкалары бар экен. Пробег 2000 жүрүптүр. 2000, а? 2046 деп турат, ошол да километр. Абалы жакшы экен. Мага краскасынын цвети жакты. Цвети жакты мага мотоциклдын. Состояниясы жакшы, баллондор жаңы. Телефон номер 226 13 0490. Отдых продолжается биздики онда. Мына нас тазалайлы бир катар. Аны шашлык баштайлы. Так, сурду чогултуп күйгүздүм мына.
Buyakta Şişkebek'e çok dayar baştaldı. Qanday болып жатыр? Майбала. Зымпы. Бирок природа bir көрүнбөгөн жерге кирип алдык да. Az çıkardı öyle mi? Kursak toyğuzu var. Şaşlık moşluk şurada da. Zor mu? Şaşırtladın mı o? Oo. Şaşlık. Dayar. Şifbur. Ne bağlısınca? Kadı jol var mı itti? Tak hazır Kuşkana'dan bu Çoğun Kurçavay, Kiçik Kurçavay, Ayşara Bulak'a taraf çıkıyor. Onun ayı çok şoğul oğamız. Aydap görmekçiyiz. Manalara barıp savay turup kalakta. Şu 40-50 barsa şunun bir 10 tası ayda etken da. Немеден? Ayşara Bulak'a taraf çıkıp gitti az. Өткен қалған жерім болса, срочный Так. қанша екен? Saydan geldi az. Адресін айтайын? Ayaklar menen. Az қояйын. Bunda jangel ya. Udaram mı деп. Так, туғандар, бұл жер Қожон Паша деген азиз жер. Азиз. Іш қылса. Қожо Қайыр, Қожо Пилалата. Тағы қайсылар бар. Ошолор bir туған болған дешет. Бұл жерде бұлақ бар. Бұлақтазы бұл жақ чарыптыр. Агар тос бойыптыр. Өте мұздақ бұлақ. Мұрда көп адамдар келіп, нол жерлер жиық толтыра баяғында байланып, чүпіректер байланып кетші. Жазып кіші тоқтау айтам? Атчада деңілчек Жайда. качеля болшы, азыр шағы сыныптыр. Қанша жылдан сынған, қанша жыл болып кеткен, неизвестно. Шындай туғандар. О, бұрышта мүрзөсі. Мынау ешікте еш қылса ошу бұрыштарда мүрзе бар болчу. Шул жерге келдік азыр. Дальше спуск түшіп кетеміз. Молодец. Сразу жылып кетесіз жөтті. Ayşara Bulak. Aldım götürdü. Мұрыс қауы?
Маршрутка ленталар байланып жатат. Буюрса 2-3 күндөн кийин мото жарыш. Дарыгерчилик.